Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da su aktivnosti NATO-a na Balkanu inicijalno usmerene na narušavanje međunarodnog poretka, odgovarajući tako na pitanje da prokomentariše vežbe NATO-a na Kosovu Defender 2023, prenosi Russia Today. Ove aktivnosti nemaju ništa zajedničko sa vrednostima koje deklariše NATO, sa slobodom i demokratijom. Praveći se da lažno jačaju regionalnu bezbednost, SAD kao i njihovi saveznici namerno podrivaju stabilnost u tom delu Evrope, produbljuju linije koje dovode do razdvajanja i jednostavno sve više guraju stanovništvo zbog nametnutih spoljašnjih pretnji, navela je ona. Zaharova je naglasila da odluka da Kosovo, kao glavni izvor napetosti, bude mesto održavanja vojnih vežbi, u stvari sve to i potvrđuje. To nije samo antisrpska provokacija, već i diverzija protiv fundamentalnih osnova za regulisanje kosovskog pitanja, poručila je. Navela je da razume koliko napora ulaže Zapad, kako bi naterao srpske prijatelje da se okonča saradnja sa Rusijom. Upravo zbog svega toga mi još više cenimo odluku Republike Srpske da ne odustane od saradnje sa Rusijom, kazala je ona za Russia Today Balkan, odgovarajući na pitanje kako komentariše posetu predsjednika Republike Srpske s obzirom na pritiske Zapada da se prekine saradnja srpskih lidera sa Rusijom. Uvereni smo da saradnja sa Rusijom odgovara narodu Republike Srpske i da im ide u korist. Oni koji žele da nanesu poraz našoj saradnji neće uspeti. Ti napori nemaju perspektivu. Neće omesti saradnju Rusije i Srbije i Republike Srpske, kazala je Zaharova.